Ayoro won't do you, but in Gavino, Taraf Luo, and Chandek Ma, Pagore, Bango, Caboclo. I'm a Chaco Jolo panelist, but you can. What you can, Rory Dugo, Rod Fred Namukwe, anti Kim Nakan. Ajolo Reverend Dr. Alfred Banner. Beh, na poi. Ajolo Lady Paul Klama. Poi, man. Medication alert. Yeah, Ajolo You have medication Mayor to Cesar take. Public. Please take medications. Kilo Medication alert. You have medication what to ye take. can mego. Please take Give medications. K Lady Grace. Ajolo Medication Bear. alert. You have Maybe this to tear Bedo on the side, like a man who put tika yellow no quarter, so she'll be All on right. Okay. Okay. I hope we wait a long bear. Okay. One thing. Well, actually, when look came. Sabihin mo karo nagkikwero Labor Day. Labor Day tie o niya na magkikwero wilong nung kelebet Uganda kwero siya bin mo karo na wala kung magwango ko mapuliet walok lok madog ko Bedo kabedo metich maber makwo patich tie mayot let me tell you go look and kill the bear kill Kele mo ng jaram wajini gimma per tak madani there is pleasure at work ken kaini no fini yomi dokti chi bene ikero fini dokti dokti bene well mi either come mayore nyo kelle bagara sidong be ka dokti fini yom ikero fini dokti sidong kita walo keretin kelo pedoti lat twal I'm able to watch me ikikin mabong yung tiyo matiki ni ye mekatoli sin sabihin kung kara din yan dek Sunday ube no ke kwero ni St. Joseph ma kinoon ni malat St. Joseph Latich You're welcome. Yes. St. Joseph Dan Mobile Latich yeah more pie connection ni and first of May kwero Labor Day the following Sunday don't get queer near St. Joseph the teach. She long me teach peer tech pen what read don't teach. A good part of her life. You know, meal but when no ye huh? You tree doc come no tear yacht. Weary till you met him a bear doc yes I don't know poor pal everything women of many kind of Uganda in particular my health and safety Muno don't tear away check don't me share see put on a shed back on the red Jimmy met you bet cheer well it team a bear I pulled a few years back down no tiggy ma date and madam and no obey the chalugina Jampara no down my one yon loy down a pole give me a report near what tricky natural short circuit here end up for year look politics
Yeah, lu ti bong you begging easy. And when it nearly 10 mo che come. Cause short circuit here. Tima kono look give no more ma pore me testing. Short circuit. And okay, to see a machine, okay, to see a pin. Machine took it going on there. You carry any teaching, ma come on me, nanny tiki again. Check chain me, nanny. It tiki tools where a tea can and carry any it time to see again. Chicken long. In the end of the long, Kikumi. So health and safety is part of the law. Martin, what meal what catching where you to toilet. I mean, look, macaroni is psychosocial intervention in your health. Ma ene dong ben o baby no da dong check or it don't teach. Kid me anti psychiatry man lo me psychosocially many part of intervention pila tuo. Sia mi sa che wa ni ma wi ti urembe ne mada. Kede way UK kan go kwedo go no ni there is a 90% treatment gap. When you pull down, no yet enter pay no psychosocial treatment. Psychosocial treatment and tell you lock make a lock at it, teach make a tea at it, where two dark pain. So that remains the gap. When you don't know particular no conyo lung mami I don't know. Ento come bere doctor you be sara check. Me psychosocial intervention me get obetie. Where dano o ket twinye kom tiji go ma teach doc bene go ben maber tutuale go bet ki yot ko meo me wi obetie then eno ni kai ka nyen ne twa nyen wi dano bene. Okay, allora mo polo to rotie rot Fred and Yes, of course. yo I mean been Ana tieba. I don't kong I gam loken Ana apoyo dano duchu. Mi bino tutwale panelists magitie. Apoyo bene jo duchu matika neno wanyo tika winyo wa. Tin watika lok mapiera tek tutwal. Imwaga duchu ka oe neno do achiel midu ma bich. Bedo neno ma piera tek wi lobo. Pi jogo duchu matiu. Kone tiu teach mi office. Kone tiu teach ma megi ma pajo. Meno neno. Kama twero ma megi. Kingi ukiti mabe bedo ma megi tiye tikere kineno bene jim mapapat marajo matika diyo dano I keep me katij mapapat matie ana mero ni akwan wiye tutwale kum pen lok may mwagaman kitika kikelo machalo gurim mabe kinen matut Uganda kany la dit lobo ena yo berwelo ma wore bukwe district kama dano alibo cerro ka winyu loke o cerro kaneno jimi ma pat matime iniro man mi kwepien bodwa Uganda kany chake ki paret kama dore ki nyuru bene nget ki tugu mogo ma papat ki bene ki winyu lok tutwale lok mano ki bot la diet lobo en twero bino en kume onyo en chwalo dano ka eno chwalo ki nyiglok mano be no en ngat en ni be kwan machalo en ayene kedo imwaga man tutwale kineno lokum
kabedo mapapat murumo wa kama wano tiye kidong kitimano wano beru agonya kere labong luoro ikaberu mawano tiye ilok mukene maukati kamaleng ubiro pien kogo kare duchu tikabino tutwale bot wakan iruom mapapat ka ubiri lok mi kaberu mitich makogo ne mukene do dugu charo kogo tutu pien mwaka ke mwaka watigu loko en loga chelene la bolle ka yine neno i Uganda chalo lobo mukene no tie ki wel matiri loyo mage chulo ki dano pitich mala piny mano dano no tiyo minimum wage bill obedo gina chiel makare duchu dano tiga temo nywako ne tien kai neno diet nyokeru patich mano ini tiyo kidong mugoba mano inne no itich chi cha mukene no wat pe kine owego meno kiken logo kabedo ni mitich beru kabedo mano wino pinotina agonya ye da inno ipe no agonya ye pien gin ma ini timo ki gin ma ini no wat no pe ye meno machiel mario kineno bere matut kiti makare duchu joma pat magin gidoro gayi mitich irom ma pat gin giteru kere lutich man kikelo machalo koho makare duchu tikabino i tutwale botwe Uganda kanyo makun wajo matut ni bora iko padano tilamal bora yomi buru tilamal this time round uguru dong wacho pidong mon kiken ma litiana wobe matiano kitiyo kwetgi ka wek ini nong tich mege ki litiana nyera kitiyo ketgi ka wek in inong tich ma eno ni meno toro twer padano ikiti mano dano be obeda gonya kere ikit mi nongo tich ki kit mi tiyo tich meno pero mukene mage kate kere kidong lok mukene mukati makona dok aloge ye ena ye ka ini tie igang tich tek pero umago in tuer ni mono kiworo eni kinoni pol gany tich pigi wor tuero padano pien ino lacho madago ne onywal kimiyo ire paternity leave maduong loyo chabera chele gan ero mukene kimiyo ire niana dek dago ma iye tie manotino ka tich pol kar kimiyo ire maternity leave no dong niano ne oromo minywal unyo no do oromo minywal pemiyo it en kare mi yupe kida gwoko kume mawego en ijolo latien da gwoko latien maber kibene kiruyo in mi doko ka tich pol kar kimiyo it in mukene kabira dekiken mukene dwe achiel mukene dwe adek ento makaru menu dong nongone nok to 12 bot wakany kuntena ichawa ni no statistic nyuruni pol nywal ma letiana nyer kimege tika nywal pol nywal le woro yomi pala eni pasen madip tika bino machalo miri palo nywal ni mika ka kanyarem micholo tuara kaknieno ne oromo chiki chet chikwany latien no oki owego pol letiana nyera wa kimege gin gichero ipala loyo kitimano dano no nywal kere chon na pala kadong yin kibaro yin wego yin ki awano enoni chang mapat madong gai tich mukene dong pigien ginyang gin enoni mabene tie gai tich mukene makiluo nyingi tutwale gai tich mano tie ite dul mapat mi yeyo nyoka nicha kidong kam madano ti ye kit mi yorokum mi kabedo
pol kare tiki la peny maduong en churona chiel dano weng tiyo kede no bene pino ki gwoko mabe ma kare duchu no dano tino kanongo peko mi yoro kom menu kineno la bole kinene school kinene gaitij ma pat kama no dano nyope dagi kare duchu no dano tino kaneno no peko gin mukene ma ukatio malea dida ena yeni kainen kaberu mawano ti ye pemiyo itwa yop ko ikip mabe wi wauti kede chichwalo wan katimo jemi marajo kimiyo la burle kum security units mapat chalo security ko makare duchu kiberu ka recording cases mi awano kinek ma kibot joma gien be gugwok be beru padano ento piene ni nukiteru ini yo manot pino tiati peki yobu wi peki niango matika wore kuni ikine dano tiyu mudugu chedo la wore waberu kede lira kama imagama furu karo la dira chiel mauno tieno la mon ilira mano kiluoni majudugu askari magwoko ena yo chilo pien pon yang askari enuni askari wajuni ene tiki pego mamieta niki attending ene tiga neno ki miyo tiante ke dano ero mege kirke pen piera bit peki miyo puntana le tiano pega chero pego mituo bena tigang uti mudugu chino unego waberu ki cases bang i Uganda kama inoni pi ulo mitich i approaching askari mi penyu lokmo en responding marach ikine bine yeto chamo kene waberu ki cases kama askari tiyu mudugo chelo ke kene pien kabiru ma en tika beri yene pemiyo yet en kero mi bera gonya kit mi rocho wiye kiwego ini beru keni ngat mo pe mabino kanywako kweri kaniang pego ni kaberu chok kweri ka chung kweri te ini tiki pego man duju wego wan po wabera gonya kowa ikaberu mitich kainen wi tia gonya mapiti te mo munoro mapiti kit gin mo matika yelo ne keru ni mitich ile chero maro ero kainen wi pitia gonya keru ni mitich wang ma odugo piny oweko kainen wiju ol kumbene ol nenno ke result mitich oweko kainen tin wi lobo kwanyo thimeni kuneno the psychosocial environment mitich chitin man thim mabe tutwal pien konyo wa lo kamario ena ye kayini neno tutwale botwai kumalo mi Uganda ka in penyang environment mitich chiti ngayo in la bulle ka in tiga tich kili tieno wa magen gudugu kilum miro ini nyangi geno beranga pego me magen gu wore iye itwero donyo ikogi ki angol mene pul kare dano pichero kanyang that psychosocial environment wego donyo ikogi miyo kony mano pore ngayo dano hayine tiga tich ki joma tiga ko ki tuo jonyo leba ngo mabe ini lok kwedgi kare me mabe ini bini bet kwedgi lok kwedgi owego kani kinen polti duju madule mapijenge kum gamente ki dul pagamente ki tiyo i Uganda tutwale ka obini lok mi rocho widano ikit mi nywako tam pol nywako tam make nywako ki dano penyako nyige pien kakama ke nywake ye tam with willo ki kama tam enoni o ake ye ngat moni tinge ke pego ne binu borri otyat binu borri office ini nywako kere tam iberu for individual counseling iberu for group counseling ero ngat enoni tinge dok chien paju kama pego ne ake ye miyo kare it ngat enoni mini chao beru tidi tutwan pien ka eno o buri donyo ilobo manyen
no yamo mang'ich manyien. Ento immediately en kiburi mi dok chien paju biro tika wuot mi donyo i mach. En wuot mi donyo i mach en aye tin thim mwa madir nyo neno madirti tika neno ne. We need to create environment ma wego widano biro agonya kum dano biro agonya ika biro magien gi tiyu kere wego gien gi kerro chwingi ka yene tika tich ki joma tiki ngolo ti leg mukene ma pemira ni yene logi ma kainen kare duchu yene logo le enoni ti rwenyu wat mamigi ki ngat enoni nyoki jo enoni ki don groups ma papa lo kamari o magikaye geru utelo yo ikowa o wego pol dano duchu magien gitiyu kiluoro dano bere dong tiyu ni wek uri nong chien ne mekwo eto pitiyu ki miri ki twin ma wego en kelu ngeche moni neno ne moni mabe ma kelu aloga i gang miti pien gang ti dojole marajo kaberu murumo en ni gang tich piti friendly kede wego kire ki quality moni mabe eno exhibiting we gang tich eno no hilo chiaro malo nyo chiat malo dugo ko piny pien no pino jole no mabe en eno ni bene kainen geru tio telo yo kiti machalo pol kaberu gitiyo ki system ma beru way baptism by fire miga ka jollo in dak miyo in kare ma wego ini don i kaberu mitichi e beru ki ngej mu pore ma wego ini tiero yo ikiti miti ruonyo pien ka yini o tibu kumi duko ko pen pien itika donyo bot ngat mage bot ngat ma penyang in bot ngat ma pemero in kidong apoga me kaka tie mutelo yo apoga me dini tie mutelo yo ichawa ni watiki gaiti mokene ma kadong in pe lar in pe ti ye gaiti mokene ma kadong in pe ti la katoli in pe ti ye gaiti mokene kadong in pe de silam pide ti ye now en kuda poga enoni wego warwenyu skill sets mokene kuda poga enoni wego pike donyo so apoga mi dini tie mo donyo ma tutwal ma wego dini moni neno wayni ene tie la male loyo la worre en nake be la worre en nake ngeyo pinyi loyo la worre meno pikiti mabe no jemino timekere chi timene nyo neno eneti neno matut neno mapiere tek o wega tamo ni kong anakil kuna neno ki angles mabo mo wego tim ka yini neno pol bulu gipe ki gira tima pien yeru kero bulu in miga kamiyo tam ki bulu ni ka yini cherro ikero gin makumane timo kuman ti adukine bieno en yini jolo bulu ki yet ijolo bulu ki ngala ijolo bulu ki nying mano pino pore ingolo kobi wi bulu ma wego bulu pitwero beru ki keru mi cherro katich wek ene nena nyime ubed mabe ana poyo twa Ana poi tra ruot. Atam kita ini ke the neuro tini ikom with your psychosocial intervention put urem tutwal kita look man Labor Day was rumba meal ke med malo tutwal you gan look yeah truly man abin bo traveling Dr. Alfred Biden Tanya came to look and Be an apoyo matek, apoyo la dit ruot ngom kwe merieyo jemi madoki kum tich ke kita twer padano piere tek kwede ke kita kabedo ma tiu ye kita kiteri kwede piere tek yani be mada ana mero doki kum lok ma ano wayo ni ngeyo kit dano ma mero nyo ketu tich mero tich kwedgi piere tek ano wayo ni chalo jomo waki lum joma tiki tuo jomo mongol
omia ne nge kit ma tic kedgi cha mero dok chen kit yang kibedo ka gine ka tic kwede ki acholi nyo ki temo tic kwede ki acholi mu weko apoka mogo ma tye ka bino en ma ki waci kono acholi kum gi wac bino iye wa muni kar machon gubedo ka waci acholi kum gi wac pi meno tic mogo no peke gine peke choy gi iye abedo ka neno lok moni ma gine la choch machon Frank Garling mubedo i acholi uchoyo ikine mwaka aliba chel mia bungwen ki piera bi ma en wajo ni ikare cha muni mogo is it kono governor ko DC Paulswith mubedo i Northern Uganda ki jomo kene gubedo ka keto ni acholi gine lu wach kum pien pego niang kiracholi man luke ki lok ma la dir ruoro waju ni mieri nge kiracholi ikara cha tic ma choli no neno ma pire tek ena e tic ma pajo tic ma pajo kita en gina ngom kweo waju kwede tic ma pajo chalo pu alwak ne kole piano eno ni aino kwede ki cham gwako le yubu ot ki gwako gine ni family ni dog oti eno no achulu kero ni pire tek ento achulu ki temo choyo gi chalo ilok me pida me jwer teng gine teng yo ki temo diyo gi me peto pama ki demo diyo gi teaching mano ineno la dit la wi tich gine bedo ka neno ki tiyo kwede tich mano acholi no ni dwoko ruom gi piny dwoko begi machalo dano piny nyo dignity gi piny mano ki gere wi tich mubedo PUP eno ni aye omiyo acholo bedo ka kwero gine ka kwero ki tich mogo ineno bene kichako diyo dano ka chalo tich me jwero dog yo dong ki weko ruodi aye ochako choyo dano tetek iter ruot achiel nomiero ini nong dano kwa kapa me gine me jwero gine jwero dog yo jo kena dong gichako mako gi tetek me diyo gi gine me diyo gi tich eni ni weko ki tich ma tiyo adiya ni dong no pe tiye ye ki gine ki beda gonya kita in beda wa ni psychosocial gine element of it dong peke kumbe di diki eno gwak bedo pe ento dike dong bino chana e dong no tika diyo dano me chere tich mogo mano miero pe beda ti ka tiyo ne pian diyo bedo ni machalo in dano ma achero gang wiye mwaka mokaro ano lutino anyira rio mano gitika tich maber mada gine mo enterprise mo kar ma kiloko ludiro tich eno ma Chinese aye godonye ye en ma dugu ni ano ni go kar ma chero ni no go wachi tiche gi mar tiche ma chero en go wagi weko tiche ko ci dong nero me achel go waji mer me kin dano ci dong ana luong ya wa wo weko tiche pingo ni tich ki gine ki Chinese tekada tiju PUP kita gi diyo kwede in kita gi diyo kwede dano kita mogo be pengeyo leb ka gimo bale no eno miyo instruction yo mapat ini timo gimo ni bale gina binu ki gero kita gina kita ruot waju ni weko gen gi gina gi weko tichi eno chia da
ngeyo kit dano ma ini tiyo kwede be weko no tic ka en ini mine ne ngeyo ngo maber ka ng'at mo tiyo ma gwok i kar cha ikin acholi no jo kena gi mit gi gina gidoko i pu me konyo dog gina gi dog pajo gi kano ki weko gi tiyo tic ci ki mini ki kare me doko kin gang me pur gi gwok nyo no gi gina gi mede ki tic ma gi kero nyim gini chalo puro pama no ka icharo keli gimo me wilo kade wilo mo ki je mogo matitino ento me cham no peromo umiero no ipu chama apura umiyo dano no deg puro pama piano ke chari wel ma piny wel me opi mano pe gine pe actually nero ni keli gima magoba dok be pe keli gi deyu kita gen gi ngeyo kwede kita beda ti pa chuli eno miyo kichako diyo dano ni in ka latin la cho umiero olo kono ke wai eka di latin la cho achiel no miero ki mi wel eka ma no miero igine ipu kape pur wel eka ni eno ki mahigo ki romo tue i buj tieni be dano jemo pego gine pego timo uwego bene kita mono wajo ni enforcing chike enu pe obedo gine pe obedo mati ento i kare ma kichako choyo dano chali mony ki kabedo mukene ni inoni acholo mako tich enu maber mada ma kichako boro gini kit gi bejo piano eno ne tich ma gin gi gine gineno ni deyo tie iye so in ka imiyo tich mo ma ng'ari moni neno ni tich ma deyo tie iye ma ki tiyo ki gine skill ma en tie kwede ki gina kumeno ni chi mako mati eno mela nyut ni tich miyo no rwate ki kit gine kit gin dano moni ni kar ma joni eno gudugu ki mony pian ki choyo second world war no tie actually aliba bich ki mia bichiel i King's African Rifles kar ma gudugu ma ki jomu keno dok gang ki wego dano aliba chiel jomu dugu gangi mogo chako nongo tiji kim piny ma gina go doko bakluoni overseers headmen me neno tich pa jo mukene go doko watchmen mukene doko bank messengers piano ki gine ki geno gi ineno so ki mini gi jemi mano ki geno gi ye ento ka ini diyo dana dia idok tich mano pe rwate ki diro nyo ki wi ngati enu ni ki tami enu pe gine pe romo tich dok tami enu beno luke ki kitano ng'ari mono don kwede kamoni the social aspect uno wajo ni psychosocial kita wi tiyo kwede luke ki kitano ini kwo kwede nyo kita ki gine idon kwede maka pe rwate chi tich mone ni pe obi gine pe obi bedo tich ma ini itike kwede ti pian no itik no tika di chan ay gwok di were tiyu ento no miri ni pe tiyu ki yom chwin ma kuo ni pe bedo maber atemo eno me ribu lok ma watika loko eni ki kita no yang kare chon kuo pa chuli be obedo kwede lok ma tich acholi no pe neno ni tich ma ki chuli ye ki chende ento jemi weng tich me do gang me gwoko pajo pu ki ngo gini tich wakum bere be miero ki nen ni tich neno wayo ento muro no neno ni eno ni pe tich me gima ki choye ye dano miero ki nen ni tich eno ni weng be miero ki nen kita no dano miero gu tich ma idog gine ma no ki choye gi ye ento tichu kena ma pajo bene tie ma no miero ki wo ma miero gen gu nen apoyo Ana poi sal da kid ma ikubu ke kid ma children yang chi kede da
lok man ne chwe kum ge wat ni o chaka ba chan pen ke ber ka di ye di dok ti okay Paul abino bore It's again a topic a poem and moderator for me in a car. Yeah, topic large kitan in our wajani. Ka cha me ka dok ma part. Any mironero history ma labor cha ni ni. Pen ilo ma wan ti ni UK kan jo ma ti kan. Kicha ko recognizing kicha ko nen ma tut ni labor ene gin ma miro. Peke cha near the war pen la bon teach ko ni berakata he do beggar la bon teach ene ko pa down in when me kita nen Reverend Dr. Banya wa ni moderator ine wa ni St. Joseph one Christian when wangeyo ni with la page Owero sabet mo karo kwero ni pa St. Joseph the worker. So look my may dignity ki teach Pierre Tech Mada. Owero kachali UK kan ti party Magiloni Labour Party chaka pi inuni. Around 1900 my Labour Party chaka kere don kumberi mara karumia chel ki Pierre my Labour Party beri ilogni me woro teach me special recognition ni teach any co down here Latin was nihil ad laborem. There is nothing without labor. So labor me tell you work down bene with my band you book woni. Now John Mapio no that can trade union Uganda Tima attack mada. Trade union movement kitana poker there was Humphrey Luande man or one come trade union movement in Uganda. Go get another who were protecting rights for labor workers. Dan Mogoma became prominent. Magulwen pay labor rights. Chal tomboy ke Kenya kuja. Ubino kwano industrial law kanye Oxford. Labor party even chako college Oxford. Pileba no tek mada. Entro komberini ginadong tika time Uganda part piani lobuka pila wicho teacher tek mada. Tirano neno kadene rights padano komberite they work all over you. Down particular right way ngomi way oti way kwenini. Chi beru tek mada me lobu check labor law kino meta kere mio down ke woge. Dok ana ye lop Reverend Dr. Banya mawajani actually pele watch kom. Pieni yang machon actually pur pama the pepe cholo ki down ulteno kwan school no ki welo ki bonge ge kech beno pay actually chama no actually pur ni kaka mukene no bien puri wa nyim kal ki ngoge ni kaka mukene no puri wa wano pur wa kwa pete kenwa gin I'm ye lo paraben banani actually that teach ma dignity pekaya teach ma goji ene actually that ka teach ma ti ma ki wori e dok teach ni actually ti ko le wen chawa chan yang chon colonial government chaw conscription nyogilon luroni ma ki choi down tak ka teach ne ubertek nong down ubertek piani kit ma ke wajani dignity no pekaya peki wori ye onena history pa chole bana ne okelo lwenyi kin la bon ipayera mano ki wajani
le like yo cho dano ile bon petit pour gudi ma kid gum cher gulu ene no colonial government cha ugo plan ne ti le bon kwaro ti pe mer ti jana ti goji gin donc men ti no ti no ba so they had a point ni ka ti made in ti no pe ti erano ukelo yelo en kolo kin kagarioni meno dizima kidgum Aston Warner no tielo kidgum sinon lok me leba per tek actually pedek teach actually penyap en to gemer teach mano dignity te ye kin mara anyang ben kere imo atamni apa lok ma pol angara mer ne no meri Ana po di twal. Ana po lang ay di medyo. Ning twan. Abi mo. Foi total doctor. Anong daka loko mabe total. Anna miro loko kom gina muno wayne work life balance. Ni ka ini tio bien non kidio mo ma yeyo. A chao kita yam actually tio ke lok ni miro ke ti miro be ke yeyo. Kar ma chon cha ni chul kai kar me pu no dan du ti poro. Me yabu poro pero kodi kitimo ngogi no kar eniti mano awak bene kitimo ngato mo mano diangene pe yo mer cham dan bino chamo ma ben dok chul mo to twal pe ye ki bino ki chama en gi maro gi no ngato mo le poro ne gi puro wego ti penoro ngato mo ma dok pe gi dan ne ma mir pu ir to twal no yeni ti kar me kaj bene tie por actually ni kag no kar me kaj no kero jami dero ki kar me oro dong bene en mano gine ni mino kar me yeo mano da ti agonya kono dong utimo chalo puro pama ki poro yubo ne terne kacharo ne and that is also the time mano miel raga ki mielo miel moko ki miel ngo so ritino tigi to ma megi do dirbe tigi to ma megi kar me yubo liel ben ben en kar en me or mano fut pu po chakeni so we yam actually tigmatek the balancing o ki jembu mano timo I oro you ben period man me yue bel tie we en ma dwe ma ria de kro ma kot poro ni no dalo yue no chambe tie ki jomo ma no yam gen go puro dira nyo no chammo me kwer karama be tie ma don me go mo don yubo kwer mo ni ki gwen mo ma yam gen go puro ni o we dalo no tie me ki ko en kir ko en ma don mo no bino non lok me dio dalo eni gino no we dano be go jemo ne ba mono no ken ba waji work life balance no pe initiate me pu me por ku ya kai mi be bin gi gwana ni ka pur en yo mo no go gi kit go chero gulu ni so chul mo ko no be pe o we en ma le ba ni chero ni ko do waj ko mi chule ka don ko timo gi mo don ko mi no be ki yue mo ma no ikime ko pa dano ni kari komkar ni kita muze por kilama wajani lokme tiji komkar pia tekma da wo labor movement chaka ma tek ni ka ngar mo ti employing ngar mo mi be ki check mo me go ngar mo ni ka ti building site ma ti gedo gimo mi be ti me go wi gimo mi be ti me go chingi ka gino mo ti me komino oriat mo ti ma no meta me gire dok bene ka ti ko pe chang cha di mo mi gi mini we mo be ti we are emphasizing look ni ka bo ti ginen la ko look me work life balance bien awene no ma ini chego ti awene no ma bi we mano
komira mo yue ni eni dong antinda tio tijen kongda yue ni jemine tekotwal kita wigi company gi tiyo ke gengi miro mere kom chendre bin bot gi ini chat mere ngo kon nga gi but kano labor movement bet pe ono kono da tima right totwal tijo pi ena ye gino tin dong gi tia labor actually ni kom gi wachi because actually miro ne ka ene tiyo miro gi mine kar me yue yo ka tij mo tie ni ene timo tij mo ni no me konyo gino mo ma en miro ni eno ni kumi wajong ni miro ana ti keken ena ye kama gine da tie level actually ni kongi wachi enen so for me per tektotual kito cha ya ma cholo bir ga tike kar me pugi puro kar me kaki kayo kar me ker jemi der tie e kar mo me or tie ma no dar gine namo gigi ichero kan mi la ke da ti no ichero ka ti mo gini so spirit mo ti ke ma ini yue en ma kot poro ni no komo yue no be chama no ro ma mini kero me ti joge so an gi tung bora mi ro nen look en me work life balance ni ka ini ti yo to twalba me no yo mo me yue ka dong ni ti che ken en ma do bini por ka buru ni kum digiro cho kumero ni romo dogo balo ana foi to twal ana foi bada Lady Grace abil bore bene lo apoy dar wen go lok ma pol ma bej tutuar lok ma no mo bene med ne bene dum tutuar pere but en kiri ma charo ki tung bot mon ma yam kere tich pa mon yam magange jim ni wen en kete won ne mier kar mi jimo betie kar mi yue betie kar mi timo jimi di wen bene mier betie kiri wa bot mon wa bot le tiang wen peki ber me no ka tich mere mano peki gwoko kon ene atamo geno we ka chuli ke yini ne ko ge jimi wen ka ne tie ma ke timo kar mi yue e ko pa chuli yam ma chone ti well balance ni cha kar mi timo jimi wen tie yeah so at ane wa chuli wa father ahead then ber mi ber ka tich mer kita won wa cha tich throughout ko cha mi timo jimi wen tie maka yini chiel jame gana chuli wen no get gan wen ki jimi wen no tie set properly ti pe nyoro wa ko nyoro planning yeah and ana ro made ne apoyo ana foi bene an ka mi rong dak man na ki la chen ma alfred good kuma atem kono watch log me psychosocial safety you know look at going in attack a little truly can be banana ni meal to your bed magwak nyo where you come with build here you know international labor organization can be put here in progress and don't check in place man teacher check down check me keto psychosocial safety at work. Maroma health and safety at work. Share my peer tech. Makamir no betelo guri. Any year, kitten look man me down my pat ma miro obedi dog teach. Kay let money watching the diversity. Kay in here on yat. Eminen Dr. Magogno, but Jello color in your nurse, my cello color. Down my pat when me represent the diversity of care tech. Kidum, Mary on a bit long, me equity. Equity tell me, me can then musical teach. Kikero. Girango, ma per conyo. Where to you team. Magoba ngo mamil to you know. Kidong Roma ngo malati mil bet kid mil bet here. Kidong mad death go bit long inclusion. Inclusion ng tani
ubetchela ubetchela culture made dog teach where luti jurate luti gulore kidum you baking up you train maybe in this dog teach out no you're looking forward to go to work they no ticket chill ticket in your team chala an organization ma wunyati ye so mono be chala guru donc guru ni enuni mier ki kon ko rewere po collapse non obel donc chala kai yu guru itali kom otide e mono gir ma mier ini mon kero be dag gena chel ma top of it anna kwano gele mono geno ni clarity la tija chiel mi ngo ma expected of that kidong what they can expect from workplace mi gunge enoni pedak be kabia ni kono inge due chiel abino chena di that there's no they should know it kidung there should be communication and transparency where down feeling safe me keto gouverneur doc teach me then it is said me doing it kagibel kadina DH no pay 12 temo lo mario any lo ma kele mon ke no ni kando any lo me kibet open lo me geja gossip nge down be pere honest conversation create an environment where feedback is important. Especially, people thrive on constructive feedback. Kind of thing, give me my bear. I don't know, give it to my bear, mother. Not dwell on punishing people. They are American, in they be non-combat, I do get married, that kind of thing destroys morale, not only of the worker, but of the other workers. So constructive feedback. And team that's the constructive feedback. They never know next time. No come here, team the third part is curiosity, a culture of learning and growth. Don't teach me a bit caponia ben. Then one pong age in the wing. That we should be able to admit near pang. Don't come out admitting me paying a pedal paying a teach. We should be supported to share ideas without fear, to learn new things. When commitment to little commitment you are capable to deal teach and may working towards creating a psychologically safe working environment. Effort working, Kidum may abiche the idea, any consistency. Employee need to trust that their workplace is always safe. Can you be one day then you cannot trust in your workplace is safe. Not just when it's convenient. It's got to be all the time. This means leaders must walk in the talk. Again, go back to the example. When you are doctor and it is safe. Yeah. And
Pog it on paper che can be in nem che la teach che and la teach no che ne bino no logo ben che lo teach war. So teach is work in progress. Che di job ma don't go in place. Mis medico meno. Peer check Bellini Pela la dir teacher can you check a bit of log, Tim command no. Obey both ways. And military year wing. Get a gun, but teach why you. Ma we're going to teach. Cut you again one my meal log it. Meal, hello with you, Mary. And a log at tea. La bon hit Luormo. Cow team again, my right. Around what a pet at him, right. They don't but worrying what will be the consequences. Will be supported to learn from it. Maybe you coin, can walk you to you know. Kidong, can walk you on the game on the pretty word, my baby, Madame Yeronani. Why you been? But out a doing opinion. So these structures help to make it a safe psychosocial safety in the workplace. Look at gonna pull that. Yes, Kingi prioritizing mental health at work. When employees feel their mental health, they feel safe at work. They feel safe at work. And we pay you to talk and trade with a watch you. A bank security card, but Tiki Budu, Tiki Permapol, Pengarmolo, this is not a healthy environment, Kidum need to be held to be accountable. A safe workplace doesn't exist unless everyone is committed to maintaining it. More peer technically addressing any form of discrimination. Kiranena win you near Kai Mil teach. Mil continually how I can teach. One of those things really they're so bad, my reporting. Leaders need to be accountable. Organizations having a system which address any discrimination, bullying, exclusion, because safety means nothing if there is no accountability. That should not be the case here. Foster an inclusive environment, much of my word includes diversity, equity, and inclusion. This should be more than just checklist, no. My employees need to see the inclusion is a daily practice, not just a corporate slogan. This includes celebrating diverse perspective, addressing biases, and ensuring representation at all levels. From level my teams to a level of the board, need to be well represented. Kidung encourage and normalize vulnerability. Down can be vulnerable, so leaders should set examples on admitting mistakes, asking for feedback, and showing that it's okay not to have all the answers. This creates a culture where every employee don't feel pressured to be perfect. And in fact, nobody should feel that they should be perfect, So, and create a culture of openness and open communication is really key to it. Employees need to know that they can speak up, share concerns, offer ideas without fear of abandonment.
One of these are some of the structures we are already in place to provide psychosocial safety in the workplace. Yeah, there are a few other thoughts. Any aspect of this? Amir Medo manok doctor. Yeah. In we look my culture of work. Amir for a dog kita yamano churi timo keri jamigi. Ni culture of balance my work teach ki you yamano churi timo maber mada. Kita bera wajene ni kai oro. Dano no gibiro America kagire. En chambo na matini. Gipiro ni tieno maber. Gitimo ngomu gicharo me school fees gijam makerne. But Gina no actually am mar in moderation and I marmano gi yo merge gang chalo kwera ki ngar mo ne ko bueno gi so those were really very healthy kind of marmano gi yo merge actually we kere me koro kar me pu kar me kaj ki kar me jemo ken but dong mo dok mo ro bino dong go kel en je mo char alcohol gi nga gini o kombedo do gin namoro ma per tek dok lo be wa kwer ma yama chuli gini namo ker mer me wi ka do ti otich ber gi temo yema ne no ti gini ti ka mar kwer ne and it's also nutritious can you so la miro mer ke culture pa chuli yam pe culture dok me mar rege total but gini dong muna do corrupting our system we are dong kombedo arege en matek madong ka in mar dong mo digo dong wa chu me cher probe no teki o boy dong kit mayam the normal drinks kit na yam actually timo kenen aba med ke culture Quite well. Yes. Kida milmere lulu kani psychosocial safety at work matters because workplace it makes workplace better, stronger, and healthier for everyone. And that's why it's key. It has a wider and a bigger impact, and that's why it's now become law. Really, it's more than just suggestion. It can go on, but it's now law that every place should put in place. And then we're joined by 7 persons and the panel which is Ngama Pulawero. Two Christian joining the band. Oh, the band. A Christian. They don't seem to be online. The band wide network it's too slow. Okay. Okay. Little ways a doable work if you can read the comments for viewers. Pange Christian here, come on, Merlock. Christine? No, she's not picking. Yeah, we can come back to her. Can you read the comments for viewers? We'll get some of them. Okay, I'm just putting it there. Okay. Ujara Sunday Herrick. Good evening, my great elders, as well as the pride of the young generations. Pat Dadon. Maybe Patrick Dadon, I don't know. Joining the band, greeting to everyone. Yeah, I'm to try to chat about the band, and I hope it's hearing. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Ujara Sunday Eric again. Ana Chuli Matwal. Bien Ana Ye Tigi na. Entro Wadek Bedo Upi the
Ludirwa, Kara, Mamero, Kwokunying, Kit, Mebedo, Agonya. Yeah, for comments, yeah. Again, Ujara, Sande, Eric. Inano pa an macho, machalo Latin actually, anano ni teach magang pire tek, ni kadro pamono, utara, ni pien teach magang yuru kero, yume dongo kero, ki rocho wat, idogang, labong apoka mekaka nyolwan. Spelling mo teacher. Spelling mo pati. Pia wai tij magang, pia no wai tij magang ke tij pa mono, tij mage chula ni. Yeah. Yeah. Si eno miyo lok pa mayara gena Caesar Publix ni work-life balance. Ti mai dog gena ni be nem ki ma pajo pire ter. Pian kita chon mano dano pole gi ti pajo ni kunyoni umiere rup en ma pajo ni ki ma idog tij pa mono. Namishara, yeah. Yeah. Kari tiyo laya kanyi Yeah. lo nem ni be jemi mo kana tie gang mano itiga timu ne. Yeah. Mano pengi kanyi ini doku ni nano kita no tika work kwede. Eni be weka nano ni mogo mano itimu kanyi magi di ni. Olo no yue wi ni akara makwija ni be tika mi ukoin ki joma pajo nano. So that work-life balance I think is important. Geography mi po gene po gang eno ni. Okay. Powell Occort. This is not an actually, but actually who wants can't get the jobs. This is not all actually, but actually who wants can't get the jobs. Powell again Occort. To labor the way to go. Yeah. Pian ya mero wai mer ni tij kito mi wano poko ni tij magang. Tij ma you know. Kape romo nongo en magi chula ni. Ngo ma ini romo timo ki pajo. Ma romo konyo kuo ni. Yeah. Yeah. Powell again, Paul Occort. Can you use other of IT? Anyang Yang ma. Penyang, can you use other of IT? Còn nào mày đúng món này nữa quá. Makech Troy. Hello, Kakan. One more. Okay. Makech Troy again. Greetings to you all. What you're Anh mà ghét cái này anh. Okay. Thanks very much. I'm here big about Christian, you're the man. Can't get to when you were going, you give me a Toriba. The man, Christian. That's okay. Yeah, The network is too slow. Okay. Christian Connor. We seem to muted, so I don't know. What pick up a ramolog to get driving. Okay. Yes. Topic the about did at time we've done it justice, but man don't make a kid where you get may you mere walk about Lady Grace and work down ulo program or Poi down viewers wing make a maka bin mapapat kwa kuno neno no program utum uno mediki me comment poi di like taking like out now well kon
kon jo mukene we ko nyote bor jo mukene bene apoyo yo joka manu bota benyo ka ocho kone o kwa gena o moru bene apoyo